Ngenifusela emakhaya lokhuluma nguMateus Silinde lohlala phasi eTigotsi ndasemarumini ngohlakalo kanti ke le ngoma lena yosita kakhulu kubo DJ uma khona ethavelo anemadlodi seyamvuka nje enetinjomani beke batosebenzisa yona le ngoma le iyosebenza kakhulu futhi iyasebenza even nanyalo leta ngoma nato atikaze tajuba iminyaka ngengoma yato so kulula ukusinayo ingoma yabo lebatojuba ngayo iminyaka kude umuntu angajabuli ngale ngoma sonke sive sijabulile laba phasi bajabulile ngisho lebala abadzala bogogo le ngoma bayithanzile basile ngoma lena ingoma yesibusiso yemyasa Mateo yema bese ngithanza kubonga kakhulu sengibonga injabulo sengifuna ukuvula icountry ngifuna ukuvula icountry vuleke ngivula ngalabatsala kakhulu shoyi